ni amakuru menshi kandi adasanzwe. Ibi ni Ibirori TV, tumenyeranye muri gahunda bimenye nawe. Noneho aya ni amakuru nk'uko bikomeye, twihere subscribe, urabakoze cyane. Perezida Andry rajoelina yagaragaje icyerekezo Madagascar yifuza gufatanyamo n'u Rwanda mu bukungu n'iterambere muri rusange. Perezida wa Madagascar Andry rajoelina, His Excellency Andry rajoelina, yagaragaje ko kubaka ubufatanye n'ubutwererane hagati y'igihugu cye n'u Rwanda bizubakira ku nzego z'abikorera ku mpande zombi, cyane ko arizo nkingi ya mwamba mu iterambere ry'igihugu n'icy'abaturage muri rusange. Umukuru w'igihugu cya Madagascar uri i Kigali mu ruzinduko rw'iminsi 3 mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 7 Kanama 2023 yatangije inama y'ihuriro ry'ubucuruzi n'ishoramari hagati y'u Rwanda na Madagascar. Ni inama igamije kurebera hamwe amahirwe y'ishoramari ari hagati y'ibihugu byombi. Yateguwe na guverinoma y'u Rwanda binyuze mu rwego rw'iterambere RDB n'urugaga rw'abikorera PSF, aho yitabiriwe na Perezida rajoelina n'itsinda ry'abayobozi bamuherekeje ndetse n'abikorera bo muri Madagascar. Ku ruhande rw'u Rwanda yitabiriwe na minisiteri cyangwa se n'abaminisitiri batandukanye, harimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Dr Vincent Biruta, minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr Ildefonse Musafiri, minisita w'ikoranabuhanga na inovasiyo Ingabire Paula n'abandi bayobozi muri guverinoma. Harimo kandi ubuyobozi bw'urwego rw'abikorera PSF ndetse n'abayobora urwego rw'abikorera muri Madagascar. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'iterambere RDB Claire Kamanzi yavuze ko impande zombi zisangiye umuhate wo guharanira iryo terambere.